Edukativni kviz Znanjem do zdravlja. Petkom na radiju Otvorena mreža i TV1 u 8 sati, jer zdravlje je najvažnije. Dragi naši slušalci i gledalci, od ovoga petka uvodimo kviz koji se zove Znanjem do zdravlja, jeli? Tako je. Čiji je cilj samo jedan, da svi zajedno budemo što zdraviji. Jeste. Uvođenjem zdravih životnih navika, prevencija bolesti, rano otkrivanje, sve su ovo razlozi zbog kojih produciramo ovu edukativnu, prije svega edukativni kviz ili emisiju. Jeli? Kviz je podijeljen u 2 bloka i 2 slušatelja koja budu najbliža i najpažljivija dobit će poklone koje obezbjeđuje Udruženje za razvoj društva KAP. Jesam dobro rekla? Tako je, Antonija. Evo, vrijeme je krajnje da pozdravim i vaše slušatelje, odnosno gledatelje jutarnjeg programa Otvorene mreže. Kviz Znanjem do zdravlja danas i u naredna 3 petka. Nadamo se da će trajati mnogo duže. U svakom slučaju, vaš zadatak je da budete pažljivi, da pratite ono što govorimo, da dobro slušate, jer možete upravo iz teksta koji budemo govorili crpiti vaše odgovore. Dakle, tema kviza je dijabetes i utjecaj dijabetesa na kardiovaskularna oboljenja. Sada telefone u ruke. Zovite nas na 033 861 436 i 033 861 437. Ono što je važno da napomenemo jeste da trebate nas slušati u slušalici, ne na televiziji, jer ćete samo tako moći dobro čuti i moje pitanje, a ja vaš odgovor. Znači, slušaoci i gledalci da dobro slušaju, telefone u ruke. Tako je, dakle, spomenula je Antonija 2 bloka. Dakle, 2 slušatelja ili slušateljke imat će priliku da osvoje vrijedne poklone koje obezbjeđuje Udruženje za razvoj društva KAP, naravno uz ljude koji su imali sasvim dovoljno sluha da nam pomognu u realizaciji. Super. Da li imamo nekoga već na liniji? Dobro jutro. Dobro jutro. Ko je sa nama? Ja sam Mirsada. Mirsada, odakle nas zovete? Iz Sarajeva. Iz Sarajeva. Mirsada, recite mi koliko vodite vi računa o zdravlju? Ja ću morat odgovoriti malo ono što nije baš poželjno da se čuje na talasima, ali upravo onoliko koliko mi financije kao penzioneru dozvole. Da, ja to u potpunosti razumijem, vjerujem da je slična situacija i sa većinom onih koji nas slušaju. Sigurno. Ja ću vas sad zamoliti da budete pažljivi. Pročitat ću kratki tekst i nastojat ću da vam pomognem da dođete do svoje nagrade. Hvala. Dijabetes je hronično stanje uzrokovano nemogućnošću tijela da proizvodi dovoljnu količinu inzulina ili da na odgovarajući način koristi inzulin. Dijabetes se dijagnosticira jednostavnom analizom krvi koja ne traje duže od 1 minute. Mirsada, za vas pitanje, prije svega, šta je to dijabetes? Pa narodski rečeno, povećan šećer u krvi. Dobro. Povećana koncentracija šećera u krvi, do koje dolazi zbog poremećaja u funkciji insulina u tijelu. Dobro. Malo ćemo to korigovati, ali u svakom slučaju dobro ste vi to pojasnili. I naredno pitanje, kako se obavlja pregled nivoa šećera, odnosno glukoze u krvi? Ja svako jutro bocnem se uprst, stavim kap krvi na traku, za pola minute, minutu dobijem rezultat. Tako je. Dakle, to mogu uraditi svi oni koji sumnjaju da nešto nije u redu s njihovim organizmom ili da eventualno pribojavaju se da imaju povećan šećer u krvi, ali i svi vi koji želite znati u kakvom je stanju vaš organizam. Mirsada, hvala vam za javljanje. Vi ste osvojili nagradu koja možda, ne znam koliko je vama praktična, ali ja se nadam da će biti, ovu nagradu vam dodjeljujemo iz prostog razloga što zovete iz Sarajeva. Da. Dakle, prva nagrada je Fitness Universe, koji se nalazi u Importane centru. Vi jeste penzionerka, ali isto tako sigurna sam da postoji program koji će omogućiti vama, odnosno biti prilagođen vama i vašim godinama da se... Ja sam zahvalna na nagradi, ali bi ja zamolila, ako se može, ja sam vrlo slabo pokretna.
znate, pa mi baš i ne bi odgovaralo. Da. Dobro. Hoćete drugu nagradu, biljna apoteka Stefiano. Da? Zdrava hrana Stefiano nudi široku paletu domaćih i stranih brendova, organski uzgojenih namirnica. Između ostalog, tu je i program za dijabetičare. Ova radnja nalazi se u Čučiluku Malom na broju 16 u Sarajevu. Dakle, Mirsada, to je to što se tiče vašeg poklona u vrijednosti 50 konvertibilnih maraka. Hvala Čestitam. lijepa. Idemo dalje. Samo ćemo zamoliti gospođu da ostane da naša Đana preuzme podatke. Eto, toliko. Tako je. Idemo dalje, još jedan slušatelj. Evo, u drugom slučaju bilo bi dobro da slušatelj bude iz Sarajeva ili neko kome nije mrsko dolaziti na treninge u Sarajevo. Dakle, brojevi telefona 861 436 i 861 437. Znate da je predbroj 033. Moramo biti brzi jer za kviz imamo samo 5 minuta, a ja se bojim da smo već to vrijeme potrošili. Jel imamo već nekoga na liniji? Znanjem do zdravlja uz Udruženje za razvoj društva KAP i Novo Nordisk. Samo na otvorenoj mreži. Dobro jutro, da li imamo nekoga na... A, neko je otišao s linije. Odnosno, neko nije bio dovoljno strpljiv. Pokušat ćemo ponovo. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo? Ko je sa nama? Halo, dobro jutro. Dobro jutro, vi ste? Ja sam Ajša. Ajša, zovete iz Tuzle. Iz Tuzle. Ajša, ovo je za vas možda komplicirano za iskoristiti nagradu, ali u svakom slučaju sugestija možda da je poklonite nekom od rodbine prijatelja iz Sarajeva. Imam sina u Sarajevu. Divno. Bolje ne može majka da pokloni svom djetetu zaradi boljeg zdravlja. Idemo odmah sa tekstom, ali i sa pitanjima. Inzulin je hormon koji proizvodi pankreas, djeluje kao ključ, otključava ćelije kako bi glukoza iz krvi mogla ući u ćelije i proizvesti energiju. Bez inzulina nivo glukoze u krvi raste, dugoročno može štetiti tijelu i organima. Ukoliko se ne liječi, dijabetes može uzrokovati komplikacije, a jedna od najčešćih komplikacija su kardiovaskularna oboljenja, koja su ujedno i najčešći uzrok smrti kod ljudi s dijabetesom tip 2. Za vas pitanje, šta je inzulin? Molim? Šta je inzulin? Inzulin je da pomogne regulaciji inzulina, Šećera? Mama mi je primala inzulin. Dobro. Evo da ponovim malo, inzulin je hormon koji proizvodi pankreas i djeluje kao ključ. Yes. Tako je. I idemo dalje. Yes. Koja je najčešća komplikacija? Tako je. Da normalizuje, ako je visok, malo više inzulina daje se, ako je nizak, malo manje i tako. Tako je. Koja je najčešća komplikacija kod osoba s dijabetesom tip 2? Najveća komplikacija dolazi, ako su rane. Oboljenja. Očekli. Aha, to je dijabetičko stopalo. Mislim, treba voditi računa da se ne posjeće, da kako sjeće nokte, da. Eto, odlaze svi organi pomalo. Tako je, dijabetes šteti mnogim organima, zapravo cjelokupnom organizmu, ali jedno od najčešćih oboljenja su kardiovaskularna oboljenja. U svakom slučaju, vaš sin neće ostati uskraćen za nagradu. Za vas, dakle, poklanja Fitness Universe, mjesečne karte, dakle 2 mjesečne članske karte za neograničeno korištenje fitnessa i grupnih časova, yoga, zumba, pilates uz ljubazne i certificirane instruktore. Ja mislim da je ovo sjajan poklon za vašeg sina i možda nekog njegovog prijatelja, prijateljicu ili šta već. Eto. Ja želim sve najbolje. Ja vama također, odnosno mi vama također, i vi ste ujedno slušateljka koja završava sa današnjim takmičenjem. Jeste. Evo, ja se želim zahvaliti, baš mi je nekako drago što ćemo se družiti petkom. Meni također. Kao prvo, ovo je jedna emisija, ovo je zapravo jedan kviz u kojem možemo puno toga naučiti prvenstveno, jeli? To je prvi cilj. Da, prvi cilj, a i nagraditi naše gledaoce i slušaoce. Znači, procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini oko 336.000 je oboljelih od dijabetesa, te da još toliko stanovnika nije ni svjesno da ima tu bolest, iako se dijagnoza postavlja za oko 1
oko 1 do 2 minute. Ne znam još uvijek ove neke stručne nazive i to pa... Dobro, polako, Uglavnom- naučit ćemo, cilj je, kažemo, da učimo svi zajedno i da Jeste, budemo što upravo to. zdraviji. Ja vas pozivam da budete uz Otvorenu mrežu i narednog petka kada ćemo imati novo izdanje kviza Znanjem do zdravlja. Dakle, petak, 26. januar u 8 sati. Kviz se realizuje u sklopu projekta Znanjem do zdravlja, čiji je premium sponsor Novo Nordisk Pharma, samo na Otvorenoj mreži.